Dipu Medical College Lapen Hospital along Dengua Kiswa Phai Bang Pharoke Thomra Great Rock Ahem Kele. Second Saturday Lapen Sunday Arnita Office in Punangji Pusi Karbi Anglong Autonomous Council Pen Lamtoi Kipi. West Division Forest Wages Association Casual Workers Automaphan Regularized Kiponjia Phan Kachiningri. Kadoka Vika Chinghon Cut News Kalamra Dona Bang Pang Pia Pansita Mepini Karbi Prime Sama Birta Long Pen Cardom ng Pazarik Law Cardom. Tang Tipini Karbi Prime Tuma Birta Ang Ton Pen Arzwik Ha. Dipu Medical College Lapen Hospital along Pai Kuni ni Pai Krihiniar ni An Dengua ki so Pai Bang Pharoke Thomra Great Rock Ahem Kidut Lopusi Okpran Sai Campaign Pacetak Mo. Karbi Anglong Arong Sopi Dipu Lapen Tibok Terayalong Dengua ki so Ingdang Bomasonsi Teklong. Dipu Medical College Lapen Hospital along Non An Dengua ki so Pai Bang Pharoke Thomra Bang Great Rock Letanglong. Laswang bong bang pharo hinira bang trok narkep amulok dengu pen mesi hem pachadamlo lapen non Dipu Medical College Lapen Hospital along bang ingkorapho dengu akiso kilong atung se chilang bom lang pasi birta kang chabahot birta riplong. Karbi Anglong de Katalon Kapachunjia Phan Second Saturday Lapen Sunday Nita Office in Punang Jipu Karbi Anglong Autonomous Council Pen Lamtoi Kipia Teng Pen Office Kapidopo. Troxi Kebra isi angdeng Karbi Anglong Kar Japarni along Pachiton Dunsi Paikuni ni Paikri Troxiarni Difu Teralang so along Karbi Anglong de Talonji. Laso aparman Karbi Anglong de Katalon Misen Miet Pen Kapachun Thikji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Asar Kuarum along Kido An Office Ing Punangji Pusi Principal Secretary Mukul Kumar Saikya Pen Lamtoy Alo Pen Kapachnia Ting Pen Saihem Doan Da Kangpo Birta Longdo. West Division Forest Wages Association Casual Workers Atum Pen Pini Pirangke Atuma Long Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Long Hangaphan Kachuning Rika Patopo. Casual worker asai ki kiklem boma tumaphan Prabjin Pen Regularized ki ponji aphan Forest Wages Association Amaipu Jilan Tiso Lapen Chunbang Long Biraming Tia Tumpen Kachuning Ri Pado. Alang ni tumpen kacethan ponating West Division along Kadok Kavi Casual Worker Bang Pharu Isira Bang Prikebra Isia Bang Phuatum Non-Site Chiklem Bomlo Lasi Kidamtang Chiti ni Pai Ner Keparni Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Sona Singh Tirangari Dengpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Panongsi Pinpura Lo Pajirpong Pinpura Lo along Non-Site Kiklem Bom Casual Worker Atumaphan Regularized ki ponji aphan kachungri patopo. Nilitum Forest Wages Association ahin pen asi chuki dam tangarni nilitum CM sir Honorable CM sir Dr. Tuliram Ronghang sir aphan nilitum pinpur alo pajir damlo hamren Council Secretary along through Deputy Secretary sir Sona Singh Sona Terang ahin pen pajir damlo asi alangli nilitum kiduki sung alam alangli phan kachuning riji chithan chimumje pusi nilitum nanglitum phan na kehanglo asi nilitum ching honai Honorable CM sir manpeng kedo Dr. Tuliram Ronghang sir alangli phan nilitum Forest Wages abitung pen kardom pajirlo kardom nasi nilitum Forest Wages abitung pen nanglitum phan na chuhang la pen nilitum ching honai manpeng kedo la pen Honorable CM sir Dr. Tuliram Ronghang phan kachuning ridun lake nilitum memorandum pajir damlo lake nilitum pinpura lo pajir alangli phan panongsi lapen nilitum Forest Secretary sir Mukul Kathar lapen ke Principal Secretary sir lapen ke nilitum DFO sir Hamren Division alangli phan ta nilitum pajir damlo asi nilitum kiduki sung alam asi nilitum kachuklem dun asi alangli tum si nilitum han kanghon kajin so pen nilitum han kachongdat awar sai nang pilo lapen nilitum han Mapuan lockdown isek nilitum han Halloween kachongdat dam atum han sita mi alang tum nangkang thum pen nilitum nada kachongdat long kenal phan nitum chururi taon e lasi alang li phan uthot churu thuli thola nilitum Forest Wages abitum pen asi nilitum non
Frank bang yang se me alang li fansi ni tum towar chulang lo asi mo alang li jada long sita me ne tum alang li fansi ni tum arnam lo alang li sin lo ni tum ache thia bong lo lasi ni tum kai ke ta alang li fansi towar chulang lo chuning ri lo asi ni tum dak forest along chuklem dun bom la pen ranger deputy ranger la pen ke FR1 atum nang thana teng pen ni tum patepek pe pin pen alang li tum phan alam arju pen ni tum kisung ko anma kisung ki duk ke boy am sita me ni tum alang tum na thana teng pen direction teng pen ni tum kam klem pidun lo nasi nan ni tum pinangan dim ke sung pik pik border ke do pusida me border ara du sa me Karbi Anglong ke border akung kung ta do o lasi la border ara ke do tum ta nili tum ason son ka chung da dun atum side lo lasi hala tuman da ke do sung pik nili tum da ke do sung pik lasi chulom lam heta ala mukro mukoilum alom ke la naga tum pen pinangan kisung cumang khasia tum pen alang li tum pen pinangan kisung cicak nang lo lasi hadak mukro ke do tum ta ke do sung pik pik hadak ta engke la lang long sita me bang do wai ki jok pi pusi ni tum long kai ta nang chin upload nang chit han kong lo lasi ni tum ke do sung pik alang li nang rabdun po pusi ni lukis ni tum kisung alam nang chini pen nang rabdun po pusi ni tum ke ning chit helo alang li phan chuning ri lo akeng sita me nang siam sar phan akeng sa me ni tum chordom lo asi ni tum kisung along nang pajok dun po pusi ni tum alang li phan chuning ri dun lo Tangtenon malom sopar phan birta mo ington iksinang birta kime nangni tuma phang isi birta kime dong si nangni tum hem ka chukim jiapan phon mohortar kelong jiapan kirita siksat dopok purote ili tum Karbian bongpen kang pucheng apulat MS Hanse Brothers Hardware along humri damit no Ladak nang litung hem ka chukim jiaharmu ang ton pen long ekji lasonsi tin electrical items light bulb ceiling light pens board nails plumbing pipe rope coil putti ready-made doors syntax tap wash basin pen chenglock kapre aharmu sitame long ekji lasi humri iknok MS Hanse Brothers Hardware Adim laki dong mukak samilang sorot near petrol pump Karbi Anglong. An so say katini tuji pan la aver kipi anambara lang humrik no. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dina mo pit puthot birta long wang tweak long Nijang Karbi Anglong taradubi longri nam gharame pen phai kuni ni phai kre hini pen ni phai kre ke thom ani an nini abaha taradubi along Sri Krishna Rex aronga je kapiru pona birta nilitum kat news along birta nangle Taradubi along phai kuni ni phai kre hini pen ni phai kre ke thom ani an nini abaha Sri Krishna Rex aronga je katalonjia phan astonamung ki sikidang ponbo mateng pen Jai mek pangcheng pontang lo Laswa jai mek kapachunjia pham Tongkeswar bora phan mei phulapen Dibyadhar kro phan Kongchun bang aphadeng pek pontang lo Rak saronga jia long ankia nat alam kan paklang jia phanda chisikpo Hoy মই তৰাদেৱী আঞ্চলিক নামঘৰৰ সম্পাদক হওঁ আমি তৰাদেৱী আঞ্চলিক নামঘৰৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰাসলীলা উদযাপন কৰিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ কাতি মাহৰ অসমীয়া কাতি মাহৰ 25-26 আৰু ইংৰাজী নৱেম্বৰ মাহৰ 12-13-2022 তাৰিখ শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিবলৈ যুঁজা চলাই আছোঁ প্ৰথম দিনাখন হ'ব পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে কিছুমান আমাৰ এই ধৰ্মীয় কিছুমান কাৰ্যসূচী চলিব তাৰপিছত সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে কেলিগোপাল নাটখন আৰম্ভ কৰা হ'ব ঠিক তেনেধৰণেৰে পিছদিনাখনো পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে কিছুমান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান চলিব তাৰপিছত সন্ধিয়ালৈ
কৰ্ণাসুৰ বট নাটখন প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব সেয়ে সমূহ ৰাইজকো সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি মই মোৰ সম্পাদকীয় তৰফৰ পৰা আবেদন জনালোঁ Tangte pini Karbi Prime tuma birta abangke lapan si kangtonik lo katu kaveta domitak me kurbang